Kada je za jednog momka najbolje da se oženi, koje su to godine, da li treba čekati finansijsku situiranost? Odmah. Najbolje godine su odmah. Od punoljetstva, pogotovo od zakonskog punoljetstva. Odmah što prije. Dakle, to su godine najbolje. I drugo, znajte, mladići i djevojke, jednu stvar. Dok se ne oženite, odnosno ne udate, nafaka vam dolazi na kašičicu, samo pomalo. Tek kad se oženite, pogotovo kad to uradite iz čistih, moralnih, etičkih pobuda, da sebe čuvate, da porodicu podižete na čistim osnovama, onda vam Svevišnji Gospodar otvori vrata nafake, bogatstva, opskrbe. I zato je pogrešan obrnuti pristup. Da prvo zaradim pa ću da se ženim. Ne, prvo se ženi pa ćeš onda zajedno sa ženom i sa porodicom da zarađuješ. Jer ne znaš koji od članova porodice nosi nafaku. Možda je treće ili četvrto dijete najnafakali, ili peto ili šesto. I zato ako odustaneš možda nećeš doći do onog nafakali djeteta. Zato ne kolebaj se. Ne kolebaj se i ne postoji ni jedan opravdan razlog da se to odgađa. Na iskrenim, etičkim, dobrim osnovama što prije to bolje. I moje, pogotovo teorije oko rađanja su veoma poznate. Znači, uspješna žena je ona žena koja rodi idealno 5 do 30. godine. Idealno 5 do 30. godine. Pogotovo sada kada smo u prilici imamo i univerzitete da se studira i kroz brak i kroz dakle rađanje i kroz sve ostalo gdje možete u svom kraju, u svom mjestu i tako dalje, znači ne postoji ni jedan izgovor. To je to. I onda tek kada to je uspješna žena koja paralelno se školuje, fokusira rađanje do 30. godine, a poslije toga ako hoće karijeru bujrum. Ali sa takvim potencijalom onda bez problema karijeru. Ako radi obrnuto, znači obrnuto je pogrešno. Prvo karijeru pa rađanje, onda kad se ostvari ili ne ostvari karijera, obično počne linija sposobnosti za rađanje da pada. I onda dolazi do kolapsa i razočarenja. Zato što prije i udadba i ženidba. Time se postižu svi efekti, i lični i porodični, ali i opći društveno-demografski. Tu se uvećava demografija, tu se rješava i bijela kuga i sve ostalo. 5 do 30. godine. A preko rekorderi i šampioni neka ganjaju preko toga. Nadam se da ste uživali. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš YouTube kanal Fit Keto Motivational.